full speaker ipal na le he house rem ti nain the Mizoram Agricultural Land Leasing Bill 2021 he house zong taka korun jo diu se ole full speaker kan fia rangin he tuna kan legislation bill hi kan farmers te kan kun na thok tu te tan liu liwa ruam man na ani Model Land Leasing Act 2016 Niti Ayok ina pumpuin noya voinia kan bi la hi chumi be chana kan ram mila duan ania chumi ko nga chuan revenue nena in kai noi thil tam ta ko ma wangin engemo har satna rang abila han chul rual ngai han chul mam ngai yang chi te kan revenue department minister le ahote a department te on tholok le tiền xuân hè bill hi kan ram chunga kan farmers te kan kut na thok tu te mason na ra bian ra thena tur ta na bil poimo takani tia kha kan soi masadua chumi rual chuan puspi ka ra bil ka luma hian atlang pui hantarlan masak du kan neya India ram chung hian mun mathatak tak dan mu mal omlo wanga anram chan mai lawa midang hotir ngam lowa ramhan trangkai lo omnu maya ram nei lo farmers ten midang ram an ho hian chongka verbal maya soifel ani thina wangin ram hoen kol tu berten सरकार चंगा चनपुइना सब्सिडी लोन ले हम छातना फ्रंग om thei te andong mai thei thin lowa chuwang chuan dan fel tak ram nei tu le ho chong tu te lungwang taka man lak thei hi apoi mo lai taka chunia henga wang po hian ani mai thei kum sang ni som pakhat sensa sin atar lana chuan India ram mani ram neilo agriculture labor makta doi za somli pali zinga za a som pani chunga tanga som pani chau te chuan ram hoin man la theini tian chon pu speaker kan ram chunga ngei po hian mani ram midang puta da a du thu samanga hlong na tel phalo kanom nual boka chuti rolin pachira banga ram mani ram mang thelo kanom nual boka heng kan leilet mun ma en kol thelo emo en kol man lo tan po dan fel tak manga ram nei tu le ho tu ten rem siam na fel tak mga log na an tel tlang thei tu dan fel fai tak kan nei hi kan ti mang mo lian tak chuania tiang chuan kan thalai rual ramvei tak in tel khoma malak tum te tan po dan fel tak noya kong zau tak ain hong don ani farm mechanization mga khol chi sang nen in kai hoi na fel tak noya ram nei tu le ram ho tu te ta na hlok na kong in hong tu hiệp phù rom le don ni heng zong awang hian government of India chuan Model Land Leasing Act 2016 chu Niti Ayok pompui na in state uti zong in an thu nei na chunga an man turin ruaman ania ti chuan pu speaker 15 Finance Commission chuan kumsang ni somni pakhat atanga somni paruk atana report a thelua chuan rodna mumal tak asiama
kun na thok tu ten an thar chua tanga lok na tam zo an hua ze nei zo ka agriculture maso na akal theina turin Agriculture Land Leasing Act mang state te chu financial incentive pek ni se in 15 Finance Commission report chapter 10 na khan performance based incentive and grant chumi noya subsection 10.50 le 10.51 chuan Agriculture Land Leasing Act mang tu state titan financial incentive pek theina turin 25% weightage pek thei tura roman ani heta kan muang hian agriculture lama mason na sajo kan ni theina turin Agriculture Land Leasing Act mang tu state te chu 15 Finance Commission chuan na tho that lo manatan sum le pai tan puina pek turin rotna siam ani politikan pu speaker abila kan lu tanga he bill a hian chapter 4 roma section somni pani omin chung section te chuan close le sub close engmo zat ania chapter 1 na hian section 1 omin he billin a huam chin tu le thumalin silfian sang talan nani chapter panina hian section som omin ram nei tu le ho tu din munte in ho sakna ta na agreement siam chung chang te register siam dan te ram nei tu le ram ho tu mo phurna te ram in lan chon chung changa ram in ho sakin a huam chin tu te chiang takin tarlan ani in chapter 3 na hian section 4 omin sarkar mo phurnate thuboi la boi aum thula chinfel dan tu te tarlan ani chapter 4 na hian section paruk omin land leasing act manani nuwa ram nei tu le ho tu te din mun vel tak ka chin chia ani theinan sumidan achu da tarlan ania tranpuina sang dik takapek ani theidan tu te diglo taka puna atranga sarkar nathok humhim ani theidan te state sarkarin dan act anga man thei tura ati tu te tarlan ani bok tin anek zaroma anek zara hian ramin ho na tur agreement form le mo phur na rang baka ti tu le ti lo tur te kim chang taka tarlan ani tin pu speaker hedan the Mizoram Agriculture Land Leasing Bill 2021 hian Mizoram State chung a huamanga amaro chu section 1 close to atarlan angin autonomous district council area ro ahuam tel lawang tiani tin section 2 close g na tarlan angin ram ho tu hi scheduled tribe ani ngei turani tile scheduled tribe noya kunatok tu group rang joint liability group self help group kananti te farmer producer organization te farmer producer company te ahuam te lang tiania tin post speaker helai section 2 chunga hian subsection h na khan ram nei tu le a ho tu chung chang ba ka lisi cultivator khalaya
ram thu này na farmers te kan pek thấy nó tura khan helai hiền he kan dan kan bilina aron tarla na chuan kharam nei tunina chunga he danina operate theina tur le nei tunina an ken da thua kan la hian LCC Australia LCC Chin ti kha kan bila kan tarlan dan niama ro chu farmers te ma khua zau zo ka kan ngai toin helai a kan bil han section kan an tarlan hi tleman ti dang lam trulin kan fria tian kan chiaranga landowner lessor means a person who own agriculture land outside notified town area on the strength of LCC issued by Land Revenue and Settlement Department, Government of Mizoram, Tizo Ahian, Heminu Ahian, Hemizot Hian, or document of land ownership issued by the competent authority, Tia Insat, Julin Kanfia, Kalaika, Hetekanan, Zirakanan, Muchuakan, Tilan Sin Pelena Hun, Aum Tolovan, He House of Takahian, Kalai, Ati Pelena Tour, amendment Aka. Lai hao giống ta cả hiên min tì sặc mấy kha cái nàn nghề na tiếng chuan helai section 2 is na tu na cái nàn ta là nàn khan tu na amendment cái nàn siam ang khan helai min tì pel sak turin pu speaker ka han nge na ni Lengoro Tuna Minister John Taina Runsmilai Kha Chapter 1 Preliminary Mi Khania Definition na mi kha Nampek number 1 akhan H na khania Ani lo me H na section 2 H na Landowner leisure means a person who owns agriculture land outside the notified area on the strength of LCC issued by Land Revenue and Settlement Department, Government of Mizoram, Ti Doa Khan, and Timoy Dadu, and Tap Chui Shui Chu. Document in Timoy the Ganosip, look on your Aung Zia Chu He Kan Bilin Atum A projected Apokas Aka LCC may nilovin document pass entinan hemi piridik pata kanan tite VC pass kanan tite kan farmers te thui kim deu thei tura kan do bangin helai hi athuyan da bel lekha chul kan tia chu bang chuan Helai Khan amendment on deal ta kan dana hirin amendment hi isia kai ti ni chu ni clear day to renia maro chu hei somriat le palina henen speaker power hen lo pe ya nevertheless the speaker may allow a verbal amendment being proposed at the time of consideration of the bills clause by clause, provided such amendment is, in his opinion, essential to carrying out the subject of the bill at the Today, on so isawa kanin far barte kuna doktute ma khongai ni ron tilai ta khamin ne dewa khamin ni chun tunai soilai ta kha
isoi zom mol thei na turin amendment ni ron dila chu khami ai bel tu lai ta kala chi lo han soi non le te a bel tu ri I ron tu na lai kha pu speaker kan chian non lenga H hemi subsection H landowner leaser means a person who owns agricultural land outside notified town area on the strength of LSC ti khania LSC ringota kan kal khachuan rinain kan focus claim farmer so kan focus tam theilawang ti te kan lava tiang chon LSC issue by Land Revenue and Settlement Department Government of Mizoram ti zo chia khan or document of land ownership issued by the competent authority tiakha adot lechea has tin kara khan insat taila tiakha karon rot na chuni amendment karon rot na chuni le chuan document of land ownership nia mong o kalu chi dan chuan document of land ownership issued by the competent authority LSC ba ka hei bel taila tiro na men na run dil na ni chu a chiang tiro kan chiang kha speaker thunei na ni wangin I dil lang khan ku na thok tu te ma khonga in ti hian an ol samzo na le an that pu zo na tura I tiang khan kalau admit ange ka admit te soi jom char char me pu speaker ka lo me ti chuan hey section 59 atala nangin ram ho tu le ram nei tu ten in rem nan zia dan tur chu anek zara tarlan ania section 6 a sub clause 1 atranga 8 atala nangin ramin ho ti na hian ram nei tu ming ram ho tu ming ram zau zong amun ma re zong in ho ti na man le engata na man tur nge ti chiang taka zialan turan di boka in section 2 subsection C le section 6 subsection B atala nangin ramin ho na hian agriculture and allied activities in abuam miring ai chi le rancho te thei thai te pangpar te ranbul lam te sanga khoi te sil pangang khoi te ramul dam doi le mau tanga siam chu thayang chi te ahuam vekang yene Dijon pu speaker section 7 subsection A and B na tarla nangin sarkarin ram in ho hun chung bitu siam lawanga ram nei tu le ho tu ten rem anti tlanda nanga kalpui turani hein rem siam na hi the registration amendment act 1996 anin register mo village council mo local council mo local bank officer ten an friat pui turani tin andu chuan friat pui tu mi pahni omin notary an siam theyang ti ani boka tin section 9 subsection A through H atala nangin ram nei tu hian aram ho tu thai chin dana ain rol turani lo yenia amaro chu ram leilung ti sezong le ain rem na anin rem na dan pela malak na omani chuan ain rol theyang yeni in section 9 subsection C atala nangin ram nei tu chuan khorel chena wanga aram chunga chena om chuan sarkar atanga chomdol na adong theyang yenia in section 10 I atala nangin ram ho tu chuan aram ho ti chelo turang perin na thokanga athar chuati pung tura sarkar atanga tanpuina om theite subsidy aniamo crop insurance aniamo adang central state department atanga don theyang
ตัวรักฟ้ามาเน้นนาเป็กตัวรักดงเถียงเตียนี่ทิน section 10 subsection G และ H อาตาละนังอินรำหัวตุนรำหัวชุงเฮียนอินสักเอโมรำเลยลุงติดังลำซองเจนในโมทิลดังอันนี้ตู้พัลนาลำมาสโลจวนเสียมอาเซียมตัวนี้เราเตียนี่อะอินรำอินหัวหุ่นชุงตัวเวเลรำอชัวสันตัวนี้เตียนี่ทิน section สองปังอานะอินตาละนังอินมิโซรัมสุรการิน High Court Judge เอโมDistrict Judge จอลโตไกสวยนะอิน Judicial Land Tribunal อดินเทีย in section 16 subsection 1 and 2 อาตาลันอังอินเฮดานหน่วยเฮียน civil court ดังอินทุนน่ะอันนี้เทลวังเตียนิบอก in section สมนีประคัตนะ subsection A and B และ section สมนีปันนีนัตาลันอังอินสุรการินเฮมิดานฮีอันยังอังมันนี่เทนาน rules and regulation อาเซียมัง state legislature ปมปุยตูรินอาชบชัวกังเยนี่ดิจวนผู้ speaker อามาลามากันสอยเลกันตาลันตัวอังคาร15 finance commission in กุมสางนี่สมนิประคัตอัตงสางนี่สมนิปรุอัตานา report อัตเทลวาจวน sector รังหน่วย state ติตาน grant และ incentive เป็กนตูรินรถนะอาเซียมา agriculture และ rural economy sector หน่วย agriculture reform ลำมาลา state ติตาน financial incentive 45,000 crore หลายรวมมันนะอาเซียมเฮงเฮอันนี้พวกนี้สละผู้ speaker ข้าอัตลังปุยกันตาลันบากอัดอาบิลอังอาบิลชูงาเองโมกันนั่นเสียเปียเทตูอมังอังกันใส่เปียเทนี่ไม่เตะเสหรอเม